may nagiti panagpatawdan ti Oong Wando Trading on Mass Production na nagiti ang tutubo nga panalo di siyudad ti San Fernando. May basa ti report sa Bilang ti City Government ti siyudad nga iti panagpaga na kwada iti training kat babaen iti Department of Agricultural Trading Institute Regional Trading Center nga nakabase pa lang ti siyudad iti San Fernando. Aganay 20 nga tutubo nga manalo iti Presidong iti nadakamat man nga trading rito kat membro na iti 4H Club. May sa nato organisasyon iti manalon iti probinsya ken iti siyudad iti San Fernando. Naman sigon iti report nga daytoy nga training kat dakelmet iti baypay na nga pagimbagan na dagiti mga manalon nga tutubo nga pananat masaruan dagito ida kasano ti agpataod iti Oong duwang aldaw nga agpaot iti nadakamat nga training nga nusunin kat narugi tatang aldaw ken aglepas daytoy intono bigat Bombawa MJ na iganwat datoy sa Jaya Barangay Biday Food Terminal nga sa dinok kat nakaragsakan mo dagitoy nga tutubo nga napasidong iti training kapanan nata adan tumo iti Osaranda ang paglaingan iti panagpatawd iti Oong ken makatulong iti panagbiag dagitoy naman pay nga malaksid unod dito lang ti umunang agudaway wano danto pa iti sumruno nga training bandang iti panagpataudan kay iti panagbulaan iti Oong alay iti dagduman to pay nga manalon nagtubo iti siyudad iti San Fernando. Para ni Bombo Sunalibre nato ni Bombo Daniel Sabad para sa Bansang Radyo ng Pilipinas at consistent number 1 sa La Union. Basta Radyo, Bombo. Maraming salamat Bombo Dan iti deta kadamag manipon iti lokalidad dang ituludan iti oras 4 minutos tinabatbati kasangwanan talas 8 iti rabii. Well, dato'y tupiko tayo gagayem. Ken kakapsat ada pa lang pakainegan na karagiting man na frontliner. So, ayun nga mga kabombo, 248 Medical Reserve Force personnel. Iti naka-deploy data kadagiti inem nga quarantine wenno isolation facilities. Iti entero apo or Sibubukal National Capital Region. So, tinaso nga bilang sa nga pulukot upat kadagito ay ket Police Commissioned Officers wenno dagiti apo opisyal, no? Bayat nga dagiti 234 kaya dagiti police non-commissioned officers from kunate patrolman to SPO4 or from patrolman to naganagaminan da jayon mespo ganun ayong ano ba master master police master or chief master ano ba yon yung basta basta DJ SPO4 dati gagawin kan kakabsa di nga ma-recall niya tikwana dati police executive master sergeant DJ unsa parang ganon no ayun ba yung PEMS ganon parang ganon gagawin kan kakabsat no. Well, kat syempre dagiti apo nga pupulis kat syempre may mga expertise din yung mga yaan. So dagiti apo karaman dita gagayem syempre dagiti courses dakot nursing, dagiti doctors kastimot kagayem kan kakabsat siguro nya. Aman ta isumat iti kumbaga inadal da dita isu damot dagiti mai-deploy dita apo nga area. Ken syempre daw dawat tayo ko mga kabomboy tinamarswa nga dagiti apo nga frontliners ket awan ko man apo iti mahapkaptan gadawada at syempre alam naman natin mga kabombo mga frontliners po natin pagod na po yung mga yaan ayan so syempre dagita data na ospital dagita do doctors dagita nurses di ba kasla no makikita tayo mga kabombo kasla dala kay astronautan no batin pa nag face mask tayo gagayem kan kakapsat ko awan, no? Silang ka nga tao. Ang mga dyan nga tao, sila, di ka pa nga mailasin na data. Gayim mo, or di padam nga tao no naka-face mask. How much more kapag po naka-face mask na nga lang, naka-face shield pa ilaang, naka-PPS pa ilaang. Ay, nako, no? Ajay iti laga mga kabombo nga hambong nga madlaw, no naduma, hambong nga mailasin.
Kasjay gagayam ken kakabsat. Ket syempre, amo data PPIs da gagayam, mahaan nga ko dayta. Imbag ko mano kaslano nya badji ko na di jaya kasla dati aircon ako mang mawamot. Aircon ba di term na po diya, no? Nga dagito ikat syempre mo yo no ikatanda dagitan ako na basada piman tiling taawam ti pagsingawan na from bottom to top, no? Ada dagita arwatan da gagayam ken kakabsat. Ikasando ngayon, ikatanda dagitan, ay kamakitan apo na piman, nabladan dagitan imadan, ayan, nagita lingot da, wano, nabasa pa, di na nagita badbado da. Diba? Ganon, mga kabombo. Hindi po basta-basta, yung pagiging frontliners, no na po, doktor ka, nurse ka, ang kakasla ka na, mga kabombo. Diba? And, syempre, dagita doctors, kaskada nurses, saan lang mga nagita dating to hospital, ayan, like, ito nga po mga kabombo, no, yung mga pulis po natin, may mga doktor, o may mga nurses din na mga pulis, ganon, di ba? Na dumaduma po nga, kumbaga kurso ti inalala da idi, sakbay da nga nag-pulis, kasjay, dagiti pulis kat saan mat nga, gaputa pulisan kat, criminology graduate ka, or criminologist ka, di ba? Syempre, na duma-duma po nga kurso tinalalam basta naka 4 years ka, 'di ba? Like ito po nurse. 'Di ba? Nag-nursing da, di kan simrek dati kina pulis, kasjay. And then adamo dagiti apo engineer, simrek da po ti kina pulis. Nagadali ti kina engineering ko natay mga kabombo niya. Gagayem, so kasjay, mga kabombo. So naduma-duma apo iti pakakuan damot anya no kumbaga nurse ka kaya syempre maigwakamat nga ma-designate ka sa nurse mo iti police station ganon, di ba? No si kamot ka teacher, licensed teacher ka, di ba dagiti aktibidades dagiti kapulisan tayo no apang ka pandag lecture, di ba? Di apo. Nung maskum ka, ayan, nakita po niya. Nagiti po dati background naman, ayan, in communication, kasi kasi gagamit kakabsat, di ba? Baling kamat nga, naganagamin, sikati ag-engage, iti komunidad, di ba? Yung ano po, yung pagiging, yung report, no? Nada po, kolaborasyon, jay gagamit ka kakabsa. Siyempre, kapag po ikaw talaga makabombo, kapag may background ka sa broadcasting or maganda talaga experience mo makabombo, yung work experience mo is like kanyata makabombo, yan iti media, gaya, kasi makabombo, no? Nagitakat mabili. Mabili mat apo. And siyempre, kasapulan dala unay mat data. Diba? So, dagiti apo, nalaing asumao, no? I-correct lang po nga nalang nga sumango ko dagiti kumbaga skills da dagiti talento da nga nalakada apo nga makipulapol iti pada nga tao adya nga nalaka nga makaasi dagiti rik na dagiti pada nga tao kasjay di mga kabombuket may saka dagiti kasapulan pa syempre magiging pulis po natin di ba yung sabi nga ni PNP chief kundi po ko magkakamali kat every police is a PCR man ata ganon mga kabombo, yung police community relation, di ba? So, kailangan talaga yung relasyon ng PNP and then yung community mga kabombo, mas lalo pa pong papalakasin, no? Kasi, siyempre, no, awan iti, kumbaga, nga di relasyon nga ko, di relationship apo, ti PNP ken iti community, no, once nga napapigsa apo data, mayat apo taagbalin nga, epekto na. Bueno bunga na. 'Di ba? Syempre, aglalo garod itatag gagayem ken kakabsat nga sumangsango tay ti dati nga pandemic. Mga kabombo, no? Dati po COVID-19 nga daytoy ket syempre kasapulan pa nagtitinulong kasjay o nya pay dagiti kriminalidad mga kabombo. Nga dagita nga kriminalidad mabalin apo dayta nga maliklikan baban mo ti panagbalin tayo apo nga cooperative kadagiti otoridad tayo. No sika dati nadlang mo dita barangay yung anay. Damo ti mapagduaduan ti gargaraw na dito apo pulis.
may kayo man ditoy, o nagturong da, o at least datagayam ka manibrong ti manok. Di na isalba po datoy manok ni Paring Juan. Mapan ako mapay ipalo day ta. Nagmayatan. Di ba mga kabombo? Ito oras tayo, 4 minutos, kalpasan de alas 8, itira